لا إله إلا الله بجانا وسببه والله العظيم مكينة لا يهونو سيجارة سياجس من بتيجي إنترونو وتوصل أكا إرجمار ربي ننجلن التجرانة نبني بكيتي نفا يزتني عمت لجنا يسران دمت تسأل لي جالس سجل انتراوي كبار ميديا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نما بكتي وامم ملي وامم فيم بي لتكو كيسان بكتي وامم بيكا وانا وامم فيم بيك ورنين كان جدو في نم فارسنا أنا نم فارفا ممتي واتك وانا فارفا مفينكم أنغام كوتي مال هو جديتي الدنيا نارجت شو رام مارر قتيتي نادا بورام ماردا بودي امتي ترينا فارسيتو غافنا أرجت مارر قتيجن نان والفارسون ما كان راميتي كوسي بكتي أقول أنو بكتوف نبينا واندوف نف بينا ميزان إسلامات رأير نو كين يلالو فارون كين يكون مال فكات جالكاب ميزان إسلامات مدالة نيا أقول أنو ما نونجتي لقوما ميزان نيكو ياكي أما توصل الدنيا رتاس باي أولي تبانا رغادا أولان كين ينبرانا غادا mana kee sanatta mana ta'e rafa haadha mana kootiif na jidduu maaltu jira ijoollee kootiif na jidduu maaltu jira ulamaaf darasaa jidduu maaltu jira ulamaaf ulamaa jidduu maaltu jira jarana qilleensaaf nu jidduu maaltu jira bakka kun ammallee hin eegalaminitti tuuna faarsuu baattanii baay'ee gaariidha ana ammallee injirru ajiraadhu hin jedhu jira ittafuuf hin jedha maaliif jennaan abbaan koo laffaatee ta'abdeena fiddeetti eegasinna fiddee gumaanni raayyaa maayinne jedhee bakka yaadu keessan jira wannan kana jedhuu fi dargaggoo urguddatu moodeela nu mee moodeela warri fuuldura jirtan moodeelli arraayyaan itti hidhatee egeree deemaa jiru sun yookaan immoo an ilmaan kootiif moodeela nan ta'a dhugaadha ijoollee daa'ii comparative religion irratti hojjetaa jirtu argaa ganama hadhaa xaalibuu diidalladhaa wal dubbisee numa kanatu akka jetti as waa maartamoo moo bakkatti nama geessaa jirtu qabdaa jedheen gaafadheen numa kan jarri kun waan nu hin qabne wanni jarri qabu namni waan hin qabne of biraa waan nu qabnus of biraa qabu maal hojjaa nu bira dhufu utuu silaa jireenya qofa nu jiraanne namni bakkeetti nafaa utuu silaa akka ergamaan rabbii nuun jedhan itti jiraanne namni bakkeetti nafaa waan gaarii halaalatti argee namni irraan dheessaa እየተናገርኩት ያለሁት ነገር ምን ሞገስበት ምክንያት የለኝም ምን ሰርቼ ለዚህ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ለዚህ ዓለም እኔም በማግኘቷ ምን አትርፋ እኔም በማምጣቷ ምን አገኘች እኔም በማጣቷ ምን ልታጣ ነው ምንድነው እየሰራው ያለሁት እኔ ራሴ ከራሴና ከገንዘብ ጋር ሰላም ነኝ ዱጉማ አመንቲና ብረቲና ማናማ ማልፋን አመንቲና ብረቲና ማናማ ማልፋን ወኒና ማይወና ቀቡ አርካና arkana sheekotinin qara ijoolleen salgangannaa deemte beela offolte sa'ati sila namni fiigee jalaa bahu ari'ee dhaqqabu baqatee jalaa bahu yookaan rakkina jalaa bahu ganama silaa fiiggatu sheekan jalatti hin jennaan sheekan jalatti kitaaba qaraate yeroo achi dhuftu eenyu isin har'a khutbaa imaama biratti amanamnu meeqa qabna jara keenya nama biraa dhama ruuhii nama guddisu biraa argannu meeqa qabna yeroo ammaa kana keessa sa'atiin faarfamu keessa hin jiru sa'atiin hin jiru ajiraadhu jirtanaan jedha kottaa manatti kanaaf jennaan wanni jechuu barbaadu iyyaalku ያለሁት ነገር ምንድነው ለእስላም ምን ያህል ታማኝ ነኝ እስላም ስንት ነው እኔ ጋር ታማኝ የሆነው ጎረቤቴ ከኔ ጋር ሰላም ነው እኔና ባለቤቴ መሃል ያለ ነገር ሰላም ነው ጥሩ ነገር ነው ልጅ እያሳደኩ ያለሁት ጀረና ሼከን ከኛ ጃርሱማ ጅዱታ ይወራፋ ለመናፈባ መና አራርሳ ጅሬ ጀኮቲን ያረገ ይጀኮቲን ሼኮቲ ሴረ አዱኛ አኺራ አዱኛ ከነ እንደጉቱላ ተው ባቴ ወራፋ መን አባ መናፋ ለመና ጅዱ መንጉዶን ጅዱ ታዬ አራርሳ ጅሩ ሙደን ይበል አከኑማ ወጅንሞ ብይ ከኛ በሬዱ ጅሩ akkanuma wajjin yeroo akkana jennu gar tokko qofitti miti kan nu laallu galatooma ulfaadhaa keessatti dubartoonni dimsaachiin sama duddubbee dhaabbachuudhaan qofa osoo hin ta'in fuulduree goruudhaan ga'een dubartootaa yeroo sana nama keessa jiru qofatti beeka bakka kana geessi jedhameen tuqamne gaafa tuqanu sana galatooma ulfaadhaa አንድ መልእክት ብቻ አለኝ ምንድነው ijoollee gondoriif gojjamii dhuftu
mataa keenya keessa warra kaa'anne sana keessa baasaati jara kana keessa nu kaa'a. Wannan kana jechuu barbaadeef አቅጣጫው ከተቀየረ በኋላ ከጎንደርና ከጎጃም የሚመጡትን ሰዎች ቅድሚያ ጭንቅላታችን ውስጥ ያስቀመጥነው ነገር ነበረ። እሱን እናውጣና እነዚህን አስገቡልን ለማለት ነው። ምክንያቱ ጉማታ ጀበርቲ፣ ጉማታ አርጎባ፣ ጉማታ ኡመታ አፋር፣ ጉማታ ኡመታ ወርጂ አከተራፈን ነው ቀም ዋኑራ ቀብዲ ከራኬ ሰደበርፈቴ ዱፍቴ ቀብዲ ጀሪ የጎንደር ዑለማ አርባ ምንጭ ብትሄድ ታገኛለህ፣ ጅማ ብትሄድ ታገኛለህ፣ ከፋ ብትሄድ እፍራጄ ብለህ ጠይቅ ይነግሩሃል የት እንዳሉ። ደቡቢ ከሰቲ አካዳ መታ ከሰቲ ኡመታ ሰነ ካየነ ወሰውን ታነ ኡመታ ብየ ሁንደ ከሰ ደሜ ዋ በርሲሳ ቱሬ ummata sheekotii jajjabaa sheekotii ana jedhu keessatti naannoo gaayintiif infiraazirraa warri gad dhufan eessa akka jiran hin beeknan yoo baasaa ittanis hin baamne. Kanaaf galata ummata kanaaf yeroo galchinu kaleessa dildila taate waan irratti harkaanfachiifte irraanfannee warruma kaleessaa calanqoo fi aanolee dhuftee kana goota qofitti yoo mataa keessa kaayyanne isiyadhaa kana akka nurkaa gatti. Kanaaf galata ummata sanaa akkan irraanfanne takbiraadhaan naa mirkaneessitu. Natti xiqqaate wallaahi shaashamanneen fakkaatu. Alhamdulillahi si abbaan galataa rabbiin keenya galanni isaa ga'u. Asiin nu gahe akka taanittuu numa jirra. Laa ilaaha illallah bichaanahu sababu. Mazduuba kana beeytanii miti? Ummata kana walitti dhuufe. لا إله إلا الله بجانا وسببه أتيك إيمان جن دستور من الله قرآن أنا قبو عندي مواددون مقراربون واندم لا واندم يمتساسبون بس لام سنة مقبار طلاب سيتوابو لا إله إلا الله بجانا وسببه يقدمت مؤمن ويسرط وأقبابو أحمد محببو السلطان وعتو وحدو لا إله إلا الله بجاله سببه كنا كمان لوات بران كم ربي تنو هاجه وبلي وانكين ونيوتي ولي دامنو أكنا نبراتي أك عرباتي ولا لنومتو الربري تجرا وقادي دمي تربانا دا أصل فين مقالا كنا سنتين كفالي رمضان فترون في رمضان لما افطر متاو يزارع سبات تمت ኮፈሌ አደርኩ። የ9 ዓመት ልጅና የ11 ዓመት ህፃን ልጅ አሰገደን ተራዊ። ያን ጊዜ ከዛ በኋላ ቆየውና ሐጅ ለማድረግ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄድኩኝ። ሲሄድ የ16 ዓመት ወቀሳ ሳይሆን ያለንበትና ያሉበትን እየተናገርኩ ነው። እየወቀስኩ ግን አይደለም። እዛ ሴት የ16 ዓመት የ17 ዓመት والله العظيم መኪና ላይ ሆኖ ሲጋራ ሲያጨስ ምን ብጠይቀኝ ጥሩ ነው? إيش شجعت المباريات كرة القدم بين البرازيل ولا عند حبشي أيوة إنهم غرغار تاني نقافته بس أفوفان نقافته أفوفان سنو يومو ما لبسي ديتنجدني تو قافتني ما جت تري بفتي بيتو كيسا كودو وادا كان أمنا ديتني جت وانو تقول ديساجرنو ورنو كتكابه እንኳን የቀደሙ ነገር ልምጻችን ሰማላ ያለነው ነገር እንኳን ኖረ። ምክንያቱም ራሳችንን ያገኘንበት ወቶጀር እንጅራን ነበር ስላ አሉሲ ማ ይሸከም ነበር ከናፍ የሮንደ ወኒ ጋሪ ወኒ ሐማኒን ፋርፈሙ ሀተው መልሞ ዋኑ ዲቡ አምና ወበከበር የዱ ጅራ ላ ኢላሃ ኢላላህ በቻለው ሰበቡ ደስተሩ من الله ቁርአን አነገቡ እንዲህ መዋደዱን የመቀራረቡን ወንድም ለወንድሙ የመተሳሰቡን በእስላም ስነ ምግባር ተላብሰው የተዋቡ ላ ኢላሃ ኢላላህ بيتشانو سببو يقدم مؤمنو يسرت بأقبابو أحمد محببو وصلتن واجو وحدو كان جالان ديمو واسد دابدو ونانو بولي وانكي يتدامدو
waan dura jedhe amma sitta deebi'adhu akka rabbi jecha hunda keessan jaaladhu rabbiin na arga kan keessootti gubadhu wallaahi lubbuu koo seenirraan qusadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kibor Media.